Hai teman-teman, kali ini Hanan mau temenin ayah sama bunda untuk mampir ke Masjid Atta-Awun Puncak. Teman-teman tahu kan Masjid Atta-Awun? Hanan baru pertama kali kesini nih. Udaranya sejuk banget. Yuk ikutin Hanan ke dalam. Lari ya. Lagi mana nih bang? Berapa? Apa nih? Masih Atta-Awun. Atta-Awun. Kita mau ngapain di Atta-Awun? Mau berenang. Mau berenang. Main air sama kolam nih. Oh, sini mana nenek? Ikut lagi. Enak. Asik, main air. Awas, fokus dong. Lihat sih, yuk. Awas, dalam. Jangan dalam dulu. Dari saya hasil aja. Wih, kanan. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Atta-Awun itu merupakan ikon wisata religi yang sejuk di Puncak Bogor. Kebetulan pas Hanan kesini baru aja turun hujan, jadi Hanan bisa lihat kabut dari deket nih teman-teman. Hanan kesini malah main air nih, habis airnya dingin sih. Hanan suka air dingin.
Nah, itu dia keseruan Hanan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.